gusenga Imana inyure mu gihugu cyacu. Hanyuma haleluya, haboneke amahoro mu gihugu cyacu, haboneke amahoro hariya muri cya gihugu cy'abaturanyi. Ni ibihugu Imana yampaye iyerekwa ryabyo. Nibi ibihugu bitanu. Ni u Rwanda, ni Kongo, ni Burundi, yego, ni Uganda na Tanzania. Abanyarwanda ntibumve amajwi yose bari kumva hariya bagire ngo Imana ntiyabyerekanye mbere. Yabyerekanye mbere. Abanzi mu butumwa nazengurukanye nyuma y'ibyo nahanuye mbere ya jenoside bimaze gusohora, baranyibuka ngenda mbabwira nti hari ibindi bizaba muri ibiyaga bigari, umunyarwanda akabura ahantu asambira. Nicyo kigiye saturibi naze. Haleluya. Hanyuma mushumba wagira icyo ubwira abantu, nkaza kuguha akanya mu kanya ukabasengera kugira ngo hari abantu bategereje kukumva. Murakoze cyane, nge navuga nkazageza ejo. Murakoze. Icyo ndi bubwira abantu nongeye kugarukaho nuko Imana yavuze ngo irahagurutse nonaha. Abarenganya bakareka kurenganya, n'ibindi byinshi bibi biri gukorerwa labire more derekere hariya musubira abantu. Mana mu izina rya Yesu na priberendere force sekini bon, ndagushimiye ku bw'aba bantu bose bagiye gukurikirana ubutumwa bwiza dutambukije, kandi ndagushimiye kuko abazabyumva bose bazahananwa natwe umugisha ukomeye cyane. Ndagushimiye kandi kuko uyu mwaka amazina wawise bigomba kugera ku bantu. Hari ukuntu ajya afatamo mikoro nkabona bifite igisobanuro gitandukanye n'ibyo nari nsanzwe nzi. Ntabwo reka kuvuga ngo ntari, ariko twamwakira akibwira abatuye nabo bakamenya ibyo yarasanzwe abitse muri we. Murakoze. Murakoze umunyamakuru kunyakira, nanjye kandi ndakwakiriye. Murakoze. Hano ni mu rugo turakirana. Nkaba mboneyeho no gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange. Turafite benshi badukurikiranye kuri uyu muyoboro, n'abanyamahanga kandi bari mu mahanga, abanyarwanda bumva ikinyarwanda bari hirya hino muri Afurika yacu, mu bihugu by'ibiyaga bigari, abari mu Buraya n'ahandi, isi nini. Yego, bose ndabazi baduhamagara bakanatubwira ko badukunda. Tubabwire ko urwo mudukunda natwe turabakunda. Bibiliya iravuga ngo ukwemera nawe uzamwemere. Umunyamakuru niko Bibiliya buri ibintu byose bishyize ahabona. Ukwemera nawe uzamwemere. Uranyemera se? Kandi utakwemera nawe ntuzamwemere. Nyine we reka mbere kubera unyemera ndakwemera. Nari mpereye kuri wowe kubera ko nkwemera. Yaba utanyemeraga ntabwo mba naguhaye intebe. Habayeho impinduka z'ibihe, ndi kubona utameze neza, ariko ntago sinzi niba urwaye niba utarwaye. Wadusobanurira impamvu? Shalom shalom shalom. Shalom shalom. Amahoro amahoro amahoro. Yego. Maze iminsi urumva ko nijwe ntabwo riragira. Wasoma ku mazi. Urakoze. Ngira ngo twatumaze iminsi mu masengesho y'iminsi 7. Iminsi 7 rero umuntu ari gusenga isura irahinduka. Isura irahinduka. Ngira ngo niba umuntu ari inzobe hajya burukara. Muri iyo minsi 7 ahantu usengera hari n'igihe hinjirwamo n'imibu, birahinduka. Muri iyo minsi 7 ubusohora ijwi mu muhogo urasara. Ndetse nagira ngo ubwire ko nari maze igihe narasaraye. Nari igihe narasaraye nuko hari umutima woroshye hano mu muhogo. Noneho hari n'ibindi bikoreshwa kugira mu muhogo horohe. Bafite rero n'abana b'abaganga babifashamo. Abafite n'abana bankorera icyo bita regime. Ibyo rero biramfasha
na niyo mpamvu uri kumva ijwi rishobora gusohoka, ariko aya masengesho y'iminsi 7 tuvuyemo ntugire ngo umunyamakuru yari yoroshye. Ko mbona wambaye umupira nk'abasore? Nambaye umupira nk'abasore, ubona n'ibirango. Buriya akazi dukora munyamakuru, hari abantu batazi ko ari akazi. Aka ni akazi k'Imana. Ni akazi k'Imana, tugomba kugakora tutihisha. Tutihisha n'umbonye akabazi ko abonye nyine umuhanuzi. Apana babandi bagenda bacengera, agenda akavugira ahantu hatazwi, agakorera ahantu hatazwi, akavuga ibintu bitazwi. Ariko icyo mbabwira cyo, ngende umuhanuzi uzwi, nzwi n'ijuru. Haleluya. Amen. Niryo rya mbere, naryo nkorera cyane, naryo rizampemba cyane, kandi no mu isi ndazwi cyane, cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Noneho mboneraho ko yuko wibwira abatuye isi, wabasuhuje ariko ntibabwiye amazina. Ndabasuhuza cyane, ariko barananzi. Nitwa Gatabazi Meshaki, ngira ngo baradukurikirana. No Meshaki bazo muri 88 na 89 na 99. Ni we si we? Ari na Meshaki wo gwa mbere yaho bashyize mu muriro ntiyashya. Ni weweho? Ariko nange njya kuritora, nabwiye Imana ngo mani izina ndaritoye, niyo bashyira mu muriro sinzashye. Niyo mpamvu ndiho. Ntabwo njya apfa gushya, ntabwo ashya, ni izina ridashya. Iyo zina natoye Meshaki nyuma kwa 2022. Bitewe n'izihe mpamvu? Impamvu nuko Imana imaze kwerekana ko ibyari byarahanuwe ibyago byose byari bigiye gusohora muri uyu mwaka. Imana iduhagurutsa kugira ngo dusenge tubihagarike, kuko ururimi rwahanuye rushobora guhanura ibintu bigasohora, rushobora no kubihagarika. Mbwira abantu ko Yeremiya yajyaga abona ibyago bigiye gutera mu gihugu cye, mu bwoko bwe, agahaguruka akarira, agatakira Imana, akanahamagara n'abagore bazi kurira. Abagore bazi kurira ahubwo, ariko ndavuga barizwa n'umurimo w'Imana, aho bari hose bamfashe turire, dusengera u Rwanda rugire amahoro. Haleluya. Tutagiye muri zo gahunda zindi zikurikiraho zo kuvuga ngo u Rwanda rugira amahoro, kuko mu masengesho mu mazimo iminsi 7 nzi neza yuko wasengeraga igihugu cyawe, nzi neza yuko wasengeraga n'abanyarwanda muri rusange. Twitega iki nyuma y'aya masengesho, muhanuzi w'Imana, kugira ngo buri munyarwanda wese, abatuye mu gihugu imbere n'abatuye hanze y'igihugu, ndetse n'inshuti z'u Rwanda zumva ikinyarwanda n'abatacyumva bajye babasemurira? Mboneraho no kubwira abantu bareba bino biganiro Meshaki yashyizeho, n'ukuri nimba utarigeze ubona Meshaki imbona nkubone, fata ubuhanuzi ubwohereza abantu byibuze 50 cyangwa 200 ufite muri telefone yawe. Numara kubohereza ikibazo ufite kiraza gukemuka. Hari abantu bakunda kubivuga ku ma telefone, ariko bakabivuga badafite intego n'icyo bashatse kuvuga. Aba bantu ndashaka yuko nuza gusoza bohereza ibiganiro bose muri basabira umugisha. Yego, ndabasabira umugisha. Twitega iki muri aya masengesho, muri gahunda z'umuhamagara Imana yaguhaye zo kuzenguruka u Rwanda? Urenda kujya hehe? Urenda gutangirira hehe? Urenza gusohereza he? Uradusobanurira. Reka mbanze nkubwire ko Imana impagurutsa n'abandi bose dufatanije kuri uyu muyoboro. Hari abantu benshi Imana yampaye bamfashe mu maboko, nk'amaboko ya Mose yafatwaga na Aaron na Miriam, yarambura ibyago bigahagarara. Ubwo rero badufashe mu maboko, nabatangariza ngo twitege ibyiza, kuko amasengesho igihe cyose aranesha. Yego. Kandi umukiranutsi umwe ashobora kurinda umudugudu. Haleluya. Amen. Mbwira abantu ko igihe cya Abrahamu, igihe Sodoma yenda kurimburwa, Abrahamu yabaje abamarayika ati nihaboneka abantu nibura 5 gusa ntuhababarira. Imana iravuga ngo babonetse nahababarira. Haleluya. Amen. Amen. Hakenewe abantu 5, hakenewe abantu 50, hakenewe abantu 100, hakenewe abantu badufata mu maboko. Aho ni he bakenewe mu mamusi? Bakenewe kugira ngo bafatanye nanjye gusenga Imana inyure mu gihugu cyacu. Hanyuma haleluya, haboneke amahoro mu gihugu cyacu, haboneke amahoro
hariya muri cya gihugu cy'abaturanyi, ni ibihugu Imana yampaye iyerekwa ryabyo. Nibi Okay. ibihugu bitanu. Ni u Rwanda, ni Kongo, ni Burundi, Yego. ni Uganda, na Tanzania. Abanyarwanda ntibumve amajwi yose bari kumva hariya bagire ngo Imana ntiyabyerekanye mbere. Yabyerekanye mbere. Abanzi mu butumwa nazengurukanye nyuma y'ibyo nahanuye mbere ya jenoside bimaze gusohora, baranyibuka ngenda mbabwira nti hari ibindi bizaba muri ibiyaga bigari, umunyarwanda akabura ahantu asambira. Nicyo kigiye Satani yaragiye gukoma tak. Imana ibimbishuriye ejo bundi muri wa mwaka yashize 2022 kugira ngo duhaguruke dusenge, kandi kuva duhagurutse niyo mpamvu mubona 2022 ntiyashize. Haleluya. Amen. Abanyumva bashatse bavuga ngo amen. 2023 ntirangiye. Amen. Abanyumva bashatse bavuga ngo amen. Na 2024 iraza kurangira. Abanyumva bavuga ngo amen, kuko gusenga kuratsinda. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Ibuke ko Eliya yarasenze, ababayari barize bakotsoye. Yego. Amasengesho aratsinda. Yego. Imana yigaragaza mu muriro. Yego. La tepo de ya firi borde. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana yigaragaza mu muriro. Ni mu muriro. Iyo yigaragaje mu muriro kiriya gihe, n'iki gihe ni igihe igiye kwigaragaza. Ntabwo nzi niba yigaragaza mu gicu, sinzi niba yigaragaza mu muriro, sinzi ariko irigaragaza. Impamvu yigaragaza reka mbikubwire. Hari igihe abantu bavuga ngo burije ntibucya. Iyo bwije bugacya, munyamakuru mbona ko burya yigaragaje. Burya iba yigaragaje. Abo yigaragariza rero bakayibona, bafatanye nanjye gushima Imana, bafatanye nanjye gusenga. Impamvu Imana yabinyujijemo nuko n'ubundi ninjye yari yarabinyujijemo, igaragaza iby'ibiyaga bigari, igaragaza iby'ibi bihugu. Abanyarwanda banyumvaga icyo gihe, mwibuke ko nababwiraga nti ntuzajya Kongo, ntuzajya Burundi, ubu se wajyayo? Ntuzajya Uganda, ubu ho wajyayo? Ntabwo byakunda Uganda najya, ariko bihindutse gato. Hari igihe mu bihe bitambutse tutari twemerewe kujyayo. Ntuzajya Tanzania, ahari ubu wajyayo? Nta kintu ndumva. Ariko nanone usenge kuko umubisha wacu Satani araca igikuba muri ibiyaga bigari. Ngira ngo amajwi murayumva menshi, turumva abapfa hariya hakurya, ariko byavuzwe kera. Imana irambwira 2022 ngo haguruka, kuko birashaka gutungurana. Nitwe tugomba kubihagarika. Haleluya. Kubihagarika rero ni gute? Ni ugusenga, ni ukurira, tugasaba Imana. Imana yarambwiye ngo dusengere u Rwanda mu ijambo rimwe, kunda u Rwanda kandi urusengere. Haleluya. Nirwo rwa rugendo twise prophetoire mu ndimi z'amahanga. Urugendo rw'ubuhanuzi. Ni urugendo rw'ubuhanuzi. Urwo rugendo rw'ubuhanuzi rero ndashaka gutangariza abantu ko turava Musanze. Nongeye nyigaruke kuko Imana yarayitutegetse muri iyi minsi ko tugomba kujyayo tukahasoreza aya masengesho y'iminsi 7 dusabira ikirere cya Musanze, kuko hazaterwa itabi, ariko ubu haraterwa ba mukerarugendo. Musanze. Ubu haraterwa ibyiza. Musanze. Ubu haraterwa indabo. Musanze. haraterwa amazu meza. Haleluya. Musanze. Imana irashaka ko bikomeza. Imana ishimwe. Musanze ikaba amateka. Haleluya. Abantu bakajya bava i Buraya baje kureba Musanze. Abaturage babanye neza, abaroga bakareka kuroga, abarenganya bakareka kurenganya, n'ibindi byinshi bibi biri gukorerwa la bire more dere kere hariya Musanze. Yego. Abamama bakagira amahoro, abakobwa bakagira amahoro, abasore bakagira amahoro hariya Musanze. Niyo mpamvu Imana ishaka ko ariho dusoreza aya masengesho. Mbonereho no kubwira abanyamusanze iri jambo rikomeye mushumva, nimba mwanyemerera naribabwira. Waribabwira 19:22 mu itangiriro haravuga ngo ihute uhungireyo kuko nta kintu Imana ibasha gukora utarahagera.
ijambo ryatibwiye ngo ihute kuko nta kintu Imana ibasha gukora. Nimba uri mu misozi miremire nushaka urarugenda uhagera u Rwanda rufite amahoro, ihute. Mu Rwanda nta kigukoma. Musanze umvishe ko ufite amateka menshi. Hari udusozi tumwe na tumwe nagiye numva ndasobanukiwe nanjye bazansobanurira, ariko icyo nzi n'umugezi wa Rwebeya. Rwebeya we. Rwebeya. 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 Yari abantu. Watwaye imfura. Utwara abana, utwara abasaza n'abakecuru. Ya mpamvu Imana ihagarutse. Rwebeya. Kugira ngo bahoze amarira. Haleluya. Amakuru. Nukuri. Teke dibo. Yego. Irahagarutse kugira ngo ihahoze amarira. Yego. Musanze. Ntabwo Imana ishaka ko wongera kurira. Haleluya. Ibyo yifuza kukugirira ni byiza, ntabwo ari bibi, kugira ngo bikuremo umutima w'ibyo ugiye kubona hanyuma yaha. Nanjye nsamuye amaboko. Haleluya. Musanze wibuke ko hari igihe byavugwaga ngo hazaterwa itabi, ariko ubu harera ikirayi kiza cyane bivuye mu ijambo. Ni byiza bivuye hariya Musanze kandi Imana itanze munyamakuru. Haleluya. Ijambo riravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene. Imana nona. Haleluya. Nona ndatangariza abazaza ko Imana yavuze ngo ni nona. Yego. Niyo yonyine yihagurukiye, ntabwo itumye. Ntabwo ari umwana w'umuntu. Uririmbye yaravuze ngo nta wayikoma mu nkokora. Niyo yonyine ihagurukiye, yego, kugira ngo ishyire mu mahoro uwo bacuriraga ingone. Nkora cyo iyo nimero wayandikira kuri WhatsApp ikaguha igisubizo cy'uburyo wamubona cyangwa se uzamubona. Ariko muri iyi minsi umuhanuzi ntabwo ari kugaragara bitewe n'ibi hari gusengera bya Musanze. Musanze wabuze imfura, ubura abaherereza, ubura ibibondo, ubura n'abawe, ariko Musanze ngo wongere wakire ihumure. Muzehe yageze ku gasozi ka Nyamagumba ngo nagasozi k'amateka, yagera hariya ku aho bita Kamuhoza. Kakubwira ati Kamuhoza. Narahagaze. Ati mbese uribuka? Nahagaze mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, nongeye kuhagarara nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma ugira icyo ubwira abantu, nkaza kuguha akanya mu kanya ukabasengera kugira ngo hari abantu bategereje kukumva. Murakoze cyane. Njye navuga nkazageza ejo. Murakoze. Icyo ndi bubwira abantu nongeye kugarukaho nuko Imana yavuze ngo irahagurutse nonaha. Burya iyo ushaka ko Imana igusubiza uhaguruka ikivuga, unakora igikora. Haleluya. Amen. Ya jambo ukunda kuvuga ngo ihute uhagere, kuko nta kibasha gukora yego utarahagera. Nukuri. Nukuvuga n'igisubizo rero marayika w'Imana manukanye mu ijuru kizakugeraho ukagicyura. Ayo masengesho tuzayakora turya. Ayo masengesho y'umunsi wose no kwiriza ubusa. No kwiriza ubusa. Icyakora ashoje abantu bari gutaha bazirwanaho. Haleluya. Bazirwanaho, uzabazanye impamba azatapfuna. Ntabwo ari amasengesho yo kwibabaza cyane. Burya Imana ntabwo yumva amasengesho y'abantu bibabaje cyane. Oya, yumva n'amasengesho, yumva amasengesho avuye ku mutima. Kandi kwibabaza su gusonza cyane ngo igifu gipfuke. Yego. Oya, su gusenga cyane ngo igifu gipfuke, ahubwo n'ukwiha intego. Ukamenya ngo aya masengesho mfatanije na bene data kuyasenga, kandi harimo ibyiza by'igihugu cyacu, harimo n'ibyiza by'umuntu ku giti cye. Njya nkunda kubwira abantu ngo nta mishinga mu bishirira. Nuvuga ngo ntiwakora imishinga mu muriro, ariko mu gihe hari amahoro imishinga irakorwa, turubaka, imihanda irakorwa, ibintu byose byiza biraza. Yego. Haleluya. Amen. Buriya nuko atari njye utanga amahoro, numva isi yose nayiha amahoro, nuko sinjye uyatanga munyamakuru, ariko ndayabasabira. Haleluya. Amahoro ageze hariya muri Isirayeli yatuza na Hamas yatuza. Amahoro ageze hano muri Kongo, nta Bazarendo bapfa, nta Sadeke yapfa, nta Barundi bapfa, nta Abanyamurenge bapfa. Oya, amahoro. Haleluya. Amen. Ahantu hari haba hari ukuvuga rumwe, ahantu haba hari ugutuza, inka zikishima zikarisha zigakamwa. Kandi ibyago byaje munyamakuru bizira n'ibintu byose, n'ibintu byose biri muri icyo gihugu
ntabwo wajye wumva inka zipfa. yego Inka zirapfa. Zirapfa kubera iki? Zirazira iki? Ko ari inka. Ariko ntabwo ibyago byaziramanwa inka zisigare. Mu masengesho turi gusenga muri iyi minsi, wasoma ku mazi. Yego, muri iyi minsi amasengesho turi gusenga, ndi gutegekwa ko niturangiza Musanze tujya na hariya hepfo ya Musanze, Gisenyi. Zikira Imana yavuze ni ugusengera Gisenyi, tugasengera no hakurya, tugasengera n'amafi ari muri kiriya kiyaga. Muri make uzabona mu kiyaga hagati. Bibuke ubuhanuzi nane kiriya gihe cy'ibyago byaba ko byagira no ku mafi. Ibyago bibaye n'amafi nta warya ifi, nta warya n'isambaza. Ndiko Imana yanjye yambwiye. Ibyago iyo byabaye n'ikigenda mu kirere nta mahoro kiba gifite. Ndiko Imana yanjye yambwiye. Rero niyo mpamvu Imana ihata cyane ko tugomba kunyura aho hantu. Haleluya. Ubwo twava Imana izategeka. Nongere ntangariza abanyumva ko tujya ahantu Imana yerekeje. Niyo dereva. Niyo dereva irerekeza Musanze, irerekeza hariya Gisenyi. Nyuma ya Gisenyi na Musanze tuzakomeza tubatangarize. Ariko iki Imana yiteguye gukora nyuma ya masengesho, abanyarwanda tuzitera hezo, tuzahimbaza Imana. Haleluya. Amen. Tuzahimbaza Imana yacu. Washaka kwishyurira abantu se nka 50 cyangwa 100 yabigenza gute? Nashaka yishyurire n'igihumbi. Hari nimero wayibabwira, baraza barayibona kuri screen. Washaka kwishyura n'abantu 1000, washaka kwishyura n'abantu nushaka kwishyura na miliyoni. Hari n'abaterankunga bakunda gutangaza Bibiliya. Watangaza Bibiliya nubwo zaba zingahe bene zo zabageraho. Turashimira umwana wamaze igihe duhaza Bibiliya tugera tuzitanga hirya hino, ngira mwaratubonye aho twanyuraga tuzitanga abantu bagafashwa. Erega abantu mu byo bakennye n'ijambo. Kandi iyo wabuze ijambo ubabuze Imana, kuko Yesu niwe jambo ryaremye isi n'izuba n'ukwezi.